Karagdagan pong kapabaluan karing kakasal, Gian Lawrence Miranda Katakutan, 23 years old, taga San Jose, City of San Fernando, Pampanga. Kakasal kang Rowan Tricia Suba de Guzman, taga Purok 5, San Jose, City of San Fernando, Pampanga. Kakasal na po King San Guillermo Parish, King November 6, 2024. Antimurin I Christian Mercado Sanchez, 23 years old, taga Paralaya del Pilar, City of San Fernando, Pampanga. Kakasal kang Sheila Marie Sevilla, 25 years old, taga number 50 Sanchez Street, Valdez, Florida Blanca, Pampanga. Kakasal na po King San Agustin Parish, King November 24, 2024. John Aldridge T. Enriquez, 29 years old, taga Mandama, Hermosa, Bataan. Kakasal kang Maria Consolacion R. Catap, 29 years old, taga 115 Purok 6, San Jose, City of San Fernando, Pampanga. Kakasal na po King Birhen de los Remedios Repository Chapel, King October 30, 2024. At katataulian, Jonel David Coronel, 26 years old, taga Zone 3, Barangay San Felipe, City of San Fernando, Pampanga. Kakasalya po kang Ina Isabel Pachu Ponyo, 30 years old, taga Block 13, Lot 13, Nara Street, Greenville Subdivision, Barangay San Jose, City of San Fernando, Pampanga. Kakasala laman po King San Guillermo Parish, Bacolor, Pampanga, King November 22, 2024. Kalupa na po ditang mga pauna kong sinabi, na anuman pong sumbagal, pabaluta mo pong agad, king kekatamong kura paroko, kang among pol, o kaya magsadyata mo po king opisina ng kekatamong parokya. Dakal pong salamat. Talakad tapo at ikantataya ing dalit a pamuklat.
Kaniting misa, yabe tamo naman, karing kakatamong panalangin, ing panalangin tamo para karing hanggang misyonero, king mabilog ayato, ngayon pagmasusyan tayong World Mission Sunday. Antimurin, ipanalangin tamo, ing kapasalamatan at kaidwanan ng Pinky Ocampo, ang magmasusi king Aldo ng Kebaitan, at ipanalangin tayo, ing kaladwa ng Susan Lauk, at ding maldang kaladwa. Anting meto nga pamilya ng Diyos, mitipon tamo, king lagyo na ning igpa, ang poning anak, ang poning banal na Espiritu. Amen. Ing grasya ning ginutang Yesu Kristo, ing lugod na ning Diyos, at ing pamakyagom ning banal na Espiritu, manatiling parati kay kayo. At keka antimurin. Kaniting kayabakan mitipon tamo, ban pagmasusyan tayo, ing kadwang pulot siyam ng Domingo ning karaniwan na panahon. King katahimikan, ganakan tamo, ang ponsis siya ning kakatamong kasalanan, lalong-lalo na karing penandit meging dalise at malalam ing kakatamong motibo, karing miyaliwa tamong gagampanan na kasuyuan. Mawad tangin ing pakalulu at sikanan king Ginoo. Yagkas tayo ngayon miyag na nagnan ing kapanisyan. Magkumpisal ko, King Diyos, amayupayang tutu, at kegayo kapatad, uling mi kasala kong bina, king isip, amano at dapat, at miyailiwang kakulangan. Ulinita ipanigapuko kang Santa Mariang Kapilanmang Birhen, karing sablang Anghel Ampon Santo, at kegayo kapatad, king ipanalangin niyo ko, King Diyos, aginutamo. Ing Diyos, amayupayang tutu, pakalulwa ng katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala ng katangan sana, king biye alang angga. Amen. King Diyos, King King Diyos, kapayapan, karing taong kayang kaluguran. Kaya King Diyos, King
Manalangin tamo ban, ituro na katamong Jesus, nung makanano tamong sumuyo, King Metong at Metong. O Diyos at igpami, kapanteme ing anak mong Jesus, dapot makanyan man, gewa ng kapatad at talasuyumi ingkeyang sarili. Ing espiritu na manatili asanang mabiyeke kami, at ipayabot na ing maging kalupamiya ing anak mo, alang sikanan at malyaring manasakit, bami ang asuyuan ing metong at metong, lalo na ring pekamay na karing kapatad mi. Kinganti kaniting paralan, akit da sana ring tao, nung nuanti tetagan ing lugod abinyemo ke kami. Itiadwan mi, king kapamilataning ginuming Jesucristo ang anak mo, ang mabibiyet mag-ari kambemot ning banal na espiritu, metong mo king panga Diyos, manggaman king alang angga. Amen. Pamamasang iba't king libro ng propeta Isayas. Ngana ng Ginoo, kaburyang ko yung dumala niyang kasakitan. Metong yang sakripisyo ing kamatayan na, ban mi patawaran ing kasalanan. Inya akit na laring kayang palipi, kumabayabye, at king kapamilatana ing parasang ko, magtagumpe. Kay ba't na nimbyen ang mitmong kasakitan, mi katulayang miyuman. Abalo na king eya mayalang ulaga, ing kayang kasakitan. Ing tapat kong talasuyo at tutukong pitutulan, tanggapan na ing parusang mangay tulid karing dakal, at alang-alang kaya, kakulang patawaran. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. O Ginoo, lugod mo kaya kami sa ipakit, antina ning kekake manalig. O Ginoo, lugod mo ke kami sa ipakit, antinaning ke kake manalig. Ing amano ning Ginoo mitmong katapatan, at apanaligan sa blanang depatan. Kaluguran ng ustisya, at ing katapatan, yato kayang akatmuan, king kayang pakamal. O Ginoo, lugod mo ke kami sa ipakit, antinaning ke kake manalig. Dapot ing Ginoo ingata nala, retang makitakot at gagalang kaya, at sablang manalig king lugod na. Iligtas na laking kamatayan, king panauning danop, pagkaluba na lang pamangan. O Ginoo, lugod mo ke kami sa ipakit, antinaning ke kake manalig. Ing ginuyang kekatang kapanayan, talasaw at kambilan. O Ginoo, lugod mo ke kami sa ipakit, antina ning kekake manalig. O Ginoo, lugod mo ke kami sa ipakit, antinaning ke kake manalig. Pamamasang iba't king sulat karing Hebreo. Antinaning kang Jesus, ing anak ng Diyos, at intamong metong amarangal at matas a saserdote, amiras ang gaking arapana kabod ng Diyos. Magpakatatag tamong mitmong tibe, king kakatamong kasalpantayanan, ing kakatamong matas a saserdote, biyasayang makisan metong apanamdam, king kakatang kainan. Uling yaman, dinalan niya king sablang kapagsubukan, kalupaning daralanan tamo, bistaman eya mikasalo. Inya, kambening matibe kapanaligan, lumapit tamo kin trono ng Diyos,
bata mong kamtan ing lunos at sawo, king oras ning pamangailangan. Ing amano ning Ginoo. Salamat King Diyos. Parangalantaya po ing mayap a balita. Inganak ding tao, di natangya, ban sumuyo, at idawon ing biyena, para king pangayat bus ding dakal. Kaluguran kong kapatad, ing Ginoo manatiliya kayo. At keka ang timurin, Pamamasa king mayap a balita, agpangkang San Marcos. ligaya keka o Ginoo. Linapit lang ang Jesus di Santiago at Juan, anak ng Zebedeo, at ngara, Maestro atin keng buring adwan keka, nano ing buri yung adwan kanako nga ng kinutang Jesus karela. Mekibat la, nung lukluk na ka, king maligayang kayarian mo, ipagkalub mo sa ing makaluklukeng mingat bakeka. Sinabi ng Jesus karela, eyo balu ing adwan yu. Api ba tayo kaya ing kasakitan pibatan ko? Maliyari ko kayang pabinyag, kalupan ing binyag, paminyag da kanako? Maliyari kami, ngarang mekibat. Sinabi ng Jesus karela, ing kasakitan pibatan ko, tuneping pibatan yu. At mabinyag kayo king binyag, ikabinyag ko. Dapot ala kong upayang mamili, nung nino ing magbili king dane kong wanan, o king dane kong kaili. Ding luklukan sasabihan yu, sasadyano ning Diyos para karing pinili ng lukluk, kareti. Inyang dimdam daring apulong alagad iti, mimwala kari Santiago at Juan. Uli na nita, pepalapitanong ang Jesus kay ring apostol at ngana. Baluan yu king ding pagano, giginwan do ring ibibilang dang pamuntok da, at ding mamuntukan, ila ring mapapaminto. Kaya kayo makanyan. Nung ing ninuman kaya kayo, bisayang maging marangal, maging talasuyuya, karing aliwa. At nung ing metong kaya kayo, burina ing maging mumuna, maging alipande ring sabla. Uling angyang ing anak ning tao, eya di natangban pasuyo, nuneban sumuyo, at idawo na ing biyena, king pangayat busda, ding dakal. Ing maya pabalita ning kekatang kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Deng psychologist, deng taong mag-aral king pamisip, ampon pangimot o panugali ding tao, atin lang sasabihan, ngara, in every action,
there is a corresponding motivation. King bala ka nung gagawan tamo, ating sangkan nung bakit gagawan tamo. Ating mitutulak kaya katamo. Nung bakit gagawan tayo, ing meto nga bagi. King balang aksyon, ating motibasyon. Halimbawa na mo, kaya ning gagawan tamo balang Domingo, ing pamanyimba. Miyaliwa tamo sangkan, nung bakit sisimba tamo balang Aldo Domingo. Ating sisimba, balang Domingo, uling parakrela, ing pamanyimba, metong iyang obligasyon. Obligasyon king apong Gino, obligasyon king Santa Iglesia, kailangan dang gampanan. At nung eme agawa, iting obligasyon, mikakasala ka. Uling elabisang mikasala, inya sisimbala. At inabang sisimba, malalam o mas malalam ing karelang sangkan. Migit king obligasyon, ing laweda king pamanyimba. Nune lalawanda ing pamanyimba, anting paralan ban masese ing karelang relasyon king Diyos at king komunidad ding talasalpantaya ing Santa Iglesia. Uli na nita, uling eya mong obligasyon ing pamanyimba, mas mayan niyang gagampanan, kusang lubdeng, gagawan, takot, king kasalanan, at king impyerno, ing mitutulak karela. Nune, ing karelang malalam alugod, king Diyos, at king Santa Iglesia. At inamang sisimba, uling buridyamong akiting pari. Kasi kanu, masanting yung pari. O kaya naman, burideng manaral ing pari. At inla kanong apupulot a aral, inspirasyon, king mensahe ning pari. Amagsilbing gabeda, kilub ning paruminggo. Atin mo namang sisimba, lalong-lalo na, kareng kaya katamong kayanakan, uling buridyamong akit ing krasda. At oras ikit da na ing krasda, masaya na la, kumpleto ne ing parumingguda. Nung pakasurian tamo, potampi sasabihan ing pamanyimba, ating malalam a motibasyon. Sisimbala, uling bisalang manyese relasyon king Diyos at king komunidad. Atin mo namang mababo, motibasyon. Sisimbala, uling buridyamong akit ing krasda. Makanyan mo naman, potang pisasabihan ing pamanyawop. Balang mami ayuda, sasawop. Balang mami ayuda, malalam ing karelang sangkan. Wagas ing karelang motibo. Ating babye ayuda, uling mamulitikala mo, uling pakilala mo, uling magparamdam la, king karelang intensyon. Wagas, lawuslub, ating string attached. Datanging panahon, singila mo rin din. Inya, makakalale kayo, pakakilatisan nyo, ing motibo da, ding sasawop, kaya katamo. Pero, atin mo namang sasawop, panauning eleksyon o wale, talagang sasawop la. Uling wagas, ing motibo da. Potang pisasabihan ing motibo, ating motibong malalam, ating motibong mababo. Makanyan la naman, dening talatuki ng Jesus, kening ebanghelyong dimdam tamo. Lalong-lalo na, dening mi kapatad Santiago at Juan. Nung balikan tayo ing ebanghelyo ng San Marcos, king mumuna ng dake, kabut dimdam da deting mi kapatad, ingawos ng Jesus, tara, tuki ko kanako, at gawan da kayong magliligo, karing tao. Makapagbilib,
makamangha, ing karelang gewa. Uling, likwando ding karelang lambat, likwando ring karelang bangka, likwande pati na itatangdang Isabideo, at megumpisalang tinuki kang Jesus. Maragul at mabayat ing karelang tebili, king pamanukida kang Jesus. Dapot kelambatan, linto mo rin ing tunedang kule, linto mo rin at mayakit ing karelang mababo motibasyon. Tinukila pala kang Jesus, uling atin lang akakit a potensyal kang Jesus. Akakit da ing karelang future kang Jesus. Akakit de kasi Jesus, anting metong a Mesiyas, amanimuna karela, king metong a revolusyon, anong nuka rin, itabidala dening Romanong manalipan karela. At potang migtagumpene at magari, Jesus, at inom pakisabing mayap kayo. Ireserba nung sana ding pekamatas diling posisyon king kayang gobyerno. Bisalang mag-aring kayabena. Upaya ing karela palang motibo inya tutukila kang Jesus. At pisyag dayti inyang linapit la kaya at sinabi ra, Maestro atin keng burike ka. Sana potang datang na ing pamagari mo, luklu kaming mingat ba siping mo. Inyang aramdaman dayti ding aliwang alagad, bubulong la, mimwala. Bakit? Uling feeling da, miunahan la. Ilaman pala, burida la detang posisyon. Ilaman pala, ing motibo da, king pamanuki kang Jesus, yapin ing miluklukla at mika upayala. Pansariling kapagnasan, pampamilyang interes, ing mimiral karela. Kanita pa pala tinang dynasty. Dahil nga duwang mikapatad, Santiago at Juan, magnasalang upaya. Nanong gewa ng Jesus? Inyang ikit na, ing tutudang kule, ding kayang alagad. Natin lang self-vested interest, ampon ulterior motive, king pamanukida kayo. Semantala na iting pamikatagon, ban turuana na la. At agkata na lang palalaman da at gawan pang dalise ing karelang kapagnasan. Nga na, nung ding pagano, paginula, karing sasakupan da, dapat makanyan ke kayo. Ing ninumang ke kayo, abisang maging marangal, maging talasuyuya, karing aliwa. At nunging metong ke kayo, bisayang maging mumuna, maging alipande ring sabla. Nga nawari, bisa kang maging marangal, bisa kang tangalanda, bisa kang maging dakila, magpakumbaba ka. Sumuyo ka. Magserbisyo ka. Bisa kang maging mumuna, kalingwan me ing sarili mo. Ileleme ing sarili mo. Yuna mo pa mo ing kapakanan ding kapara mong tao. Kalingwan mo ing pansarili, pampersonal, apakinabang, at makibat ka king pamangailangan ding kapara mong tao, lalong-lalo na ding mga lati, at alang-ala. Bakit makanyan ing sinabi ng Jesus? Kasi, agpang kaya,
Di natangya, ban pasuyo. Nune, ban sumuyo. Ang gana ketang dinawo na ing biyena, ban mi kabyela ding aliwa. Migparayaya Jesus, sinakripisyo na ing kayang personal akapakanan at ing mismong biyena, kelingwana ing sarili na, kabang susuyuya. Oy ta ing malalam a motibasyon, wagas at tapat. Inya ang gana king kamatayan, ang gana ketang may walangan ning ega na gana, may natili ang susuyo. Kaluguran kong kapatad, pala balang tutuki kang Jesus, ating malalam a motibo. Mapalyari pala ang tutukita mo kang Jesus, uling atin tamo mong pansarili at pampamilyang interes asusulong. Mapalyari palang magserbisyo tamo, pero king bandang tawli, aliwa naman ing Ginoo yang pagsilbihan tamo. Nune, dingke katamong sarili. Uling kabang susuyo tamo, pangalandakan tamo, ing magserbisyo tamo. Puro, kanita ing motibo tamo. Uling lultoya, ing kakatamong pansariling interes at motibo. Kaluguran kong kapatad, kaniting Domingo, pakasurian tamo ing kakatamong motibo nung bakit magserbisyo tamo. Uling tao tamo, at intangang pampersonal at pampamilyang motibo. Inya, kaya beda ding alagad, palalaman tapa, padalisayan tapa, ing sangkan, nung bakit susuyo tamo king Ginoo at karing kaparang tao. Ban kanita, ing Diyos, iya ing apaligayan tamo at aliwa ding sarili tamo. Talakad ta po. Ipasyag tamo ing kakatamong kasalpantayanan. Sasalpantaya ko, King Diyos, ibang mayupayang tutu, linalang king banwat yato, at ang Yeso-Kristong anak ng bugtong aginutamo, pengagliking upayaning banalay Espiritu, mibayit kang Santa Mariang Birhen, linas sa lalam ng upayang Poncio Pilato, mi pako king krus, mete at mikutkut, tinipaya karing mete, king katlungaldo sinubliyang mebye, pepayta siya banwam makalukluk, wananing Diyos, ibang mayupayang tutu. Ibat ka rin magbalik yan naman keti, ban mukum ka rin mabye, ampon me nga mate. Sasalpantaya ko, king banal ay Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamak ding santo, king pangapatawa daring kasalanan, king pangasublidang miyering mete, at king de alananga. Amen. kapatad, lumapit tamong mitmong kapanaligan king Diyos ning sablang upaya at ipanalangin ta kayang itugtog ng labis-labis ing grasya na kekatamo at king kekatamong yato nga tamong sumabi, Gino, gawan mo keng talasuyo ning kekang lugod. Ulitan tayo po. Gino, gawan mo keng talasuyo ning kekang lugod. Para karing atsuking posisyon ning upaya at pamanimuna king Santa Iglesia, apag silbian de sana ing Iglesia, at gawan deng talasuyo ning Gino, manalangin taking Gino. Gino, gawan mo keng talasuyo ning kekang lugod. Para karing manimuno ding bansa, apag silbian de sanang mayap ing karelang labuad at makasaup lang gawang payapa kaniting yato,
manalangin taking Ginoo. Ginoo, gawan mo kayang talasuyo ning kekang lugod. Para karing ating aliwang tao lalamdang pamamahala. Manano na sana'y ita mismo, suyuando rening tao, o magobrala, para king katuliran ketiyato, manalangin taking Ginoo. Ginoo, gawan mo kayang talasuyo ning kekang lugod. Para karing alanang pagasa, paulining kasakitan, ing malugod, alingap, ampatana sana, ing sakit apanamdamanda, manalangin taking Ginoo. Ginoo, gawan mo kayang talasuyo ning kekang lugod. Para karingagang komunidad tang Kristiyana, banding mipapasyag tuki kang Kristo, manatili la namang kayabe na agyang potang masakit iya ing dalan, at sopando saring aliwa, king pamagdala, king karelang pusan, manalangin taking Ginoo. Ginoo, gawan mo kayang talasuyo ning kekang lugod. King katahimikan, may papanalangin tamo para karing kekatamong sariling kapagnasan. Ganakan talat ipanalangin ding sablang misyonero king mabilog ayato, pagkalubano sa nang sikanan at tetagan ning Ginoo, kabang susundudang gagampanan ing karelang misyon, bikalat king maya pabalita ning Ginoo, lalong-lalo na karing lugal, eya pameramdam iting mayap abalita. Panalangin tamo naman ng kapasalamatan at kaedwanan ding sablang sasaup at magmasabal king kakatamong parokya. Tanggapan na sa aning Diyos ing kapasalamatan ding kakatamong lectors, ampon commentators, antimurin ding kakatamong greeters and collectors king parokya. Ipanalangin tamo naman ng kapasalamatan di Ruperto at Angela Flores, Dario at Winnie Manalastas, Rudy at Baby Manalastas, Marie Chris Mandap, Adam Bray Tayag, Lucina Lopez, Diosdado at Josefina Gibara, kambe ding miyembro ding karelang pamilya. Panalangin tamo naman ing makapasubalid ang kayadwanan di Ernesto at Nena Ong, Arnold Mendoza at kayang pamilya, Rinzen J. Punsalan, Mariel Antubo, Rochelle P. Ruelan, Irandi Bautista at kayang pamilya. Panalangin tala, ding hanggang kapadatamong magmasusi, king Aldodang Kebaitan, lalong-lalo na di Teresa at Richie Gutierrez, Sani Cristobal, Esmeralda Manalang, Pinky Ocampo, ampo ni Father Francis Malyari. Panalangin tamo naman, ing kapasalamatan at kaedwanan, ding miyasawang Alan, ampon Cherly Castro, king karelang 39th wedding anniversary. Pagkalubano sanang lubos akapaldanan ng Ginoo, ding hanggang kapatagtang masakit, lalong-lalo na di Remedios Mangulabnan, Dolores Velasco, Perry Dayrit, Marvin De Mesa, Margarita Balingit, John at Jenny Pasha, Carmelina Palo, at Irenato Etok Lobo. Yulino sana king kairian ng maligaya, ding hanggang kapatagtamong mayang na biye, lalong-lalo na ding kaladwadi, Jesus at Adorasyon Canlas, Ricardo at Juliana Gonzalez, Vicente at Apolonia Canlas, Irineo at Epipania Santiago, Dr. Robert Flores, Demokratiko at Consolacion Manyo, Inocencio Tayag Sr., Rogelio Canlas, Armando Carayon Sr., Oliver Lopez, Lucila Talavera Umlas, Daisy Pamintuan, Lorena Franco, Amponi Belizardo Dabu, kingkapat ng pulong aldoning karelang kamatayan, Antimurin, ding kaladwari Romeo Umali at Edmundo Cunanan, Amponi Susan Lauk, at ding maldang kaladwa, ipanalangin talangan, King Ginoo. Ginoo, gawan mo keng talasuyo ng kekang lugod. O Ginoo, gawan mo kayang talasuyo ning kekang lugod. Sa upan mo kaming palalaman mi pa at gawan dalise ing kaya kaming kapagnasan. Kabang gagampanan mila din kaya kaming miyaliwang kasuyuan. Ika sana at aliwa din kaya kaming sarili ing tunay mi paligayan.
king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Talakad tapo.
Manalangin kayo, kaluguran kong kapatad, baning kakot, kaya kayong daon, matampang matanggap, arapaning Diyos, igpang mayupayang tutu. Tanggapan saning ginuy ting daon karinggamat mo, king ikapurit kaligaya ning kayang lagyo, king kekatamong ikasaplala, at ning mabilog ng Santa Iglesia. O Diyos, sa ginumi, mananasa ng deting ayin, yayampang mi, yatadda ke kaming lugod mo't kapatawaran, at ibiyera ke kami, ingkalayan sumuyo ke ka, kapamilatan ding biyera, kapamilatan ding biyemi, itiadwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuman at iliya ke kayo, At keka antimuno, yat nayo ring pusuyo, makayat nano king ginu. pasalamatan tayo, ing ginu a Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tuneping karapat dapat at matulid, ing pasalamatan da kang parati at numan ka rin o igpa, Diyos king alang-anggat lubos mayupaya. Inyang mi kasalala rin ke kang anak at mi parayo king siping mo, binalik mong pasibayo ke ka, kapamilataning daya ning anak mong mapamintu, at ning upaya ning banal mong espiritu. Tinipon mo rin ke kang anak, king ke kang Santa Iglesia, ban maging metong la, igpa, antimonong makanano kayong metong, ika, ing bugtong mong anak, aring banal espiritu. Uli nita, kambering sablang koro ring anghel ka rin banwa, daralit mi ing kekang ligaya. Lain makyabe kami, kingalang tuknang dang pamamya kapurian keka, kabang aming masayang kakanta. Tunay kapim banaloig pa, ika ing panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi. Pabanalan mo sa nareting ayin king aslag ding espiritu mo, ban para ke kami malyari lang katawan at daya ning ginuming Heso Kristo. Bayo yami daon kusang lub king pamaylasan at kamatayan, king waning tinape at pepasalamat siya keka, piraso ne, at binyene karing kayang disipulo nga na. Tanggapan niya iti ikongan at kananye. Iti iya ing kanakong katawan, amidawon para ke kayo. Makanyan mo naman kay bating apunan, king waning kalis, pasibayang pepasalamat keka, at binyeneng kalis ka rin kayang disipulo nga na. Tanggapan niya iti ikongan at minumko kaniti. Iti iya ing kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayo at alang anggang tipan. Amibubu para kekayo at para karing sablang tao, banketa mi patawaran la ring kasalanan, daptan nyo iti bilang kapigaganakan kanako.
Ing misteryo ning kasalpantayanan. Inyangin igaganakan mi oig pa, ing kamatayan at pamanyubli ng mebye ning anak mo. Daraw niya keka, iding tinape ning biye at ing kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakad arapan mo, bansumuyo keka. Mapakumbabaming pagamwa mo, kingi kaming ansanang misulusulu, king katawan at dayang Kristo. Tipuna na kaming anting metong ning banal espiritu. Ganakan mayo igpa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato, ban mi ganapyo king lugud. Kambe ng Francisco ake kaming papa, i Florentino ing ke kaming obispo, ding sablang pari, at ding sablang anak mong susuyo at magmasabal, king banal mong iglesia. Ganakan mula naman ding kapatid ming pepainawan at manenayang subling miye, lalong-lalo na, dening ipanalangin mit gaganakan kaniting misa. At ding sablang, may ngayang na biye, tanggapan mo sana king maligaya mong arapan, pakaluluan, mukengan. Gawan mukengang karapat dapat magkamit king biye alang angga. Ban kayabe ng Maria, ing Birhen ay induning Diyos, kayabe ng San Jose, kayabe ring apostol at ding sablang santo, at tinupad king malmong kaburian, king kaya kabaning panahon, purian dakat paligayan, kapamilatan ng Heso Kristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at kaya, igpang mayupayang tutu, kagum ning banala espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alang angga. Pasawb tamong yan ikingig pa, bangawa ng mas malalam at mas dalise, ingkay katang kapagnasan, karing gagawan tamong miyaliw ang kasuyuan. Kaya abe-abe tangin ng manalangin.
Igabos mo kami, Yoginu, king sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan, king panawon mi. Ban king kasaupaning kaya kang pakalulu, parati kayong mikabos king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesu Kristong kaya kaming talapangabos. Manalangin tamong ini para king tune at manatiling kapayapan, lalong-lalo na kapayapan para karing sablang bansang migigera. O ginuming Yesu Kristo, asinabi karing kekang apostol, ing kapayapan lalakwan ko ke kayo, ing kanakong kapayapan, yang babiya ko ke kayo. Emo sa babalikdan, ding ke kaming kasalanan. Nunelawan mo, ing kasalpantayana na, ning kekang iglesia. At pamayapan mempon bilugan, agpangking kaburian mo, ikang mabibiyat mag-ari, manggaman king alang angga. Amen. Ing kapayapanan ng Ginu, manatiling parati ke kayo. At keka antimurin. At ngeni masayatang idage king metong at metong ing kapayapan at ing gaptamo. Kapayapan kaya kayungan po, peace be with you, kapayapan. Nyoing kordero ning Diyos, nyoing milalako king kasalanan ning yatu. Mapalad na ring mayaws magisulu king apuna ning kordero. Ginoo, kumatampang tanggap keka. Dapat yagkasmiya nga mano mo, kumayap na ko. Katawan ng Kristo. Amen.
Ingke katamo pong second collection, sa tala para karing misyonero king Mabilo Gayato. Ngayon pong pagmasusyan tayo in World Mission Sunday. Dakal pong salamat. Manalangin tamo. O Ginoo, mananasanang iting Eucharistia, sa upana kayang manatiling tapat keka, ituro na sana kaya kaming dalan pa inturo king bielang angga, idiaduan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Tuklo ko pong pasibayo para karing kapabaluan. O dakal pong salamat karing bildugyo at babaldugyo king kaya katamong second collection para karing hanggang misyonero king Mabilo Gayato. Sana, bilang pamakisan metong karela, gampanan tamo naman ing kaya katamong bukod tanging misyon king Bie. At nempong daratang October 24 hanggang November 1, gampanan tayo king kaya katang parokya ing nobenaryo bilang kapigaganakan karing maldang kaladwa. Alas 6 ya po ning abak ing nobena at alas 6:30 po ning abak ing misa. At mi pamieno siguro detang sobri para karing maldang kaladwa. Pasibayo po isulat yo lagyu, din kaya kayong kaluguran na mayang biye, king espasyo, king sobri, at nung kulang la po ding espasyo, malyari ko pong gumamit papel at kabityo niya mo po kilub ding sobri. At din pondo pong malikom, magamit lang king kaya katamong annual Paris Christmas gift giving para karing kapatid tamong migit mangailangan king parokya. At kapit na po kareti, ilang maging seed money ning kakatamong pamagmasusi, king 40th anniversary ning pangatatag ning kakatamo pong parokya. At karing kakatamo pong kayanakan, edad 13 patas, kukumbiranda kayong tumagon king kakatamong seminar on human sexuality ang maganap ng daratang Sabado, October 26, alas 9 ning abak, ketiking Pisamban. Makanyan mo naman din kaya katamo pong bayong lectors ampon commentators, agatanda kayong makyabe, king metong pamag-aral, tungkol king kaya kayong kasuyuan ng daratang November 9, aldo mo namang Sabado, alas 9 na po ning abak. At kukumbiranda kayo naman pong makisan metong, king culminating activity, ning kaya katamong pamagmasusi, king bula ning Rosario, ng October 29, Aldo Martis, alas 5:30 po ing Living Rosary at alas 6 na po ning Bengi ing Misa. Iti po maganap king parokya. At deta po nga Mag Black Rosary, ilang asahan tamong manimuna king kaya katamong Living Rosary. Makipag-coordinate na lamang po kaya kayo din kaya katamong Ministry on Liturgy. Salamat po. Talakad ko po ngeni para king tauling bendisyon. Inginu manatiliya ke kayo. At keka antimurin. At mantabi ke kayo at karing kekong pamilya, ing grasya at bendisyon ng Diyos, ingig pa ating anak, ating banal Espiritu. Amen. Apag masusyantaning banal na misa, paligayan tayong Diyos, kapamilatan daring pamibye-bye tamo. Salamat, King Diyos. Umetana, king kapayapaan.